sengibuyile ke neindaba ke ithinto zama transfer, hlala nami nje ngikuzele nazo. Khona ke indaba zama transfer engikuphathele zona evezwe eDiski Times ezithinta ke Kaizer Chiefs, naye ke lapha umdlali wakhona ke la eSouth Africa kodwa ke odlala le eFrance yena ke uLebogang Phiri. iDiski Times iveza ukuthi ke iKaizer Chiefs iinterested ke kule midfielder yakhona ke la eMzansi edlale eFrance yena ke uPhiri, baveza ukuthi ke njengamanje wona ka Makhosi aseyinhlelweni zokuthi ke benike yena kuPhiri ioffer eright estrong ezomenza ukuthi ke ebuyeke ezodlala khona ke la eMzansi. Okunye ke abakuvezile labaveza ukuthi ke icontract yakhe yena ke uLebogang Phiri neqembu lakhe lalapha eFrance iya expire ngazo ke lapha i-date zika June, and iqembu ke lalapha eFrance belingakayivuseleli. Babeke sebeveza futhi ukuthi ke ingxoxo between iagent yakhe yena ke uLebogang Phiri nayo ke lapha eKaizer Chiefs zisaqhubeka. So injalo ke mbukeli, indaba ke lezi eyivezwe iDiski Times, ungahamba ke mbukeli uyozicheckela wena uyibhekele yonke into ethinta yona ke lolu daba lakhe uLebogang Phiri nawo kaMakhosi. Yena ke uLebogang Phiri uneminyaka ewu30 and udlala as a midfielder. Iqembu kade lidlalela ke iqembu lakhona lapha eFrance iGonghep edlala lapha ku Ligue 2 wakhona ke France. So injalo ke mbukeli, ungakhomenta ke wena ungitshele ukuthi ke ucabangani ngaye kuLebogang Phiri mayelana nokujoyina kaMakhosi. Usedlale ke isikhathi eside lapha eEurope, waqala ukudlala eEurope ngawo ke lapha unyaka ka2013. So zinjalo ke mbukeli, izo ke lezi ndaba ade ngiphathele zona. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.